This is my 20th visit to Canada, spread over the course of more than half a century, and my first as sovereign. As I've said before, every time I come to Canada, a little more of Canada seeps into my bloodstream, and from there straight to my heart. It has been nearly 70 years since the Sovereign first opened Parliament. In the time since, Canada has dramatically changed, repatriating its constitution, achieving full independence, and witnessing immense growth. Canada has embraced its British, French, and Indigenous roots and become a bold, ambitious, innovative country that is bilingual, truly multicultural, and committed to reconciliation. Today, Canada faces another critical moment. Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination, and freedom are values which Canadians hold dear, and ones which the government is determined to protect. Show click on the no, Mopadra the mother waiting lot that doyale chronology touching no. Tinya in la mikisi hoto, kito kisi yena pocketing the tax out the book. Tax out the book in Egypt, Baha whether America or Canada. Te Baha good dome no, defense a good j. Do Canada good j, logic take the whether Baha Harvard University chupu a good jepomono. Awe pocketing lot that do you manita so a link to know Pala page you shoot out Mopalane. Me the quality quality thin law awada sorry you chokotoke ba wada allergy season mono you meta clean but ti you kwara mal plaba awati he top with for the time you kwa computer it aja aba or you bat why metiku kwe mono sorry law awe delay hoda pay muku tuna weda kachopa cha mono awe kincha katolo da pem ku te ba kha le Canada ta uta de je pho no we ta tu ta pnyo le he ha we da ko Canada ma ha ku pu ku khi so ne we he ha do ko to lo sa pem ku tu ti mo no do phe ne makhani no we makhani da ga yi na Canada ko ko ke da ga yi do chino kana si ko ta do phem ku cho pa cha no kin cha ku tu ra ne no te ba kha le Canada ta uta mu mi cha ni ni weak next no dark next Richalo Canada to strong do ba khobota le ta uta amimi le po prayo le awedam de le go te we tu khanya na ba kha wada le self determination your no ta che to your freedom your democracy your te de phane ke ne awe richa wada khobota le ta cho de ni what le neighbor country ke ne ke joba king ko to wada no ka cha ne lo no do ko joba king ke joba king child mo no King Charles ne te wada le to blo la visits wada Canada ni no to ba di to wada le a tu ti a lot le ta tu ti a lot le mo no pom la ta le Canada ni ko wada le constitution monarchy no ata me wada di to America ba to ba ka de no pa mu Queen Elizabeth a myo nwe re de ga no ta Queen Elizabeth tu si lo de to le pu kwa no a ho ta ne do we pe ni no Nitida athada baliji na weda ha weda le Canada mono do te wata ri khane ne bodi ne pepe ne de murko te tala pak du tinya lo ta je po no ye te no lo di ba pa no de tinya dali pa no de tinya ba ko ta ne do pe ye ke te du ne te je po Canada do American no we Canada nda ko makani le de ne United States no America do mi weda Donald Trump ke wada ko khone lo no atalo cho na lo we ko de Washington DC le ka de Ottawa na ke pat te ba pa ke te wada pe ni le ne ke ti wada pe no within a government assistant a clock le ne pota per prata sister no clock le ne no me le America ne me plachi de lo mo do che ja kwat pla ke
Pepe no Washington vile. Kela government la America no ke wada our federation no do po tapita ma president system no presidential system constitution republic federal republic no that's it pane do but the wada democracy no to ba pasa na ke democracy lo mo no tamita ko wada system yan che do ne miti wada la ke wada likane awera napa kemari no jite jimile jite wada atemi democracy ake democracy apana jari tala America be mo ta wala sato hakota de kiblo bulo ki democracy tunum da sis sato tane papura tane kotini ko America la mo no na kile assist awera government amita how do you system amita to papa bane bada no mi ba do pe ne awe me Canada ne no federation no podo pache ko wala constitution de mi wala constitutional monarchy ba constitutional sorry ato ko wala constitution republic ba no ko wala constitution monarchy no awada parliamentary democracy no awada le hadu ko ba le ke wada court bi le awada do ko cholo ko pa mo no ti ko le awada ko cholo ko pa ne at ke ne awa podo pa system ne pa wada do constitution monarchy do you come in Cambodia me mono bang ne one bear population du ta abada population du akokwe luchila luchite mono luchite kokwe something back to 2023 okay 2025 du ka ara le luchiki o ba ya le ke no je tekile che ko baba pasa ne ka update le kisita mono the aware governor general and Mary Simon no the bank the world bank the aware them lu tamata pe no ora pe no the make kwa de Canada ke wala tikor bila o our sulo asale North America no to me America ba mi time USA do Canada out ne poko wala le North America mi le Latin America no wala le South America mo no do akone ne tale Canada ne wala da province a bit chino no wala 3 territories no but the order the Polar Ocean le che buda Pacific do Atlantic do northward of Arctic Ocean ni no do mi wada tikol this is world second largest country no mi wada tikol do kibit bi le hokukle ni no we miten is padana city not accept mo to lo wedi ba no te wada le chini wada America kona na lo do pepe i hodi ne negative wada le America hodi ne ke wada city ye shipirtele ba mo siale tane dollar away no our government system ma da che do negative data lo chone ko da le president no ko li khana ko da le ko to ko kle no our ko da le PM prime minister no makhani PM ta lo cho ko bu da la o da ko pa din da mo no li khana ko mu cho pa ro ba ko da no ko da le president lo ko no when it khala ta lo cho lo pete ne lo ta mo no both are democracy ni lo do ke kwa la pa no ki kwa wele chile to ni no unumuda no basa na ke no ko ne me ke kwa Canada ne talo takle do no kwa population po e ko ra ne no talo do basa talo hoko pi na pi do si do America do area o da tete ni do awe pa no ki o da akokwe se ke ya luchi de le nya de chumo so kwa da talo to ke pi pu che ke lo mo no o ane khale pete ba la sara ke pa ke le wada su go the dome age to ni lo no te wada di no ye ke sorry ye ke da ke le jita wa mo ro ye ke di ne wada information to copy e This is my 20th visit. ke no awara ke ni di ne libero ka de chumo da le ponyo la mi follow wada adar kai na e ponyo la mi follow wada through social news la ko lo wadi na ti ti lo mo Donald Trump post lo wada baka wada le at home Canada no sa te wada Canada le to wada le tabi do malane e do pa khu pa ko wada baka le po wada go the dome at the sister ta takle project kai mo no ako ta le do Donald Trump bam ko le la pu ku Donald Trump ko to lo wada baka go the dome again no go the dome coordinate attack copy he wada le aye dome lo basa na ki ti wada de do de ko thoni wada aye dome lo ko lo chon na ke as tai tin bra de idea he wada le isori go aye dome lo mo no na ki ko bu le ti ko ile ta lo cho ko ke ba ti wada lo cho di do ko le wada ti do du lo mu ko le bete da ma ha no do ko le wada ti do la akukwe hu glo ble akukwe hu glo ble no akukwe no ti do la
jimete ra no gi no do kha ji khu ta ki cha je dollar akokwe ne la khu lo mo no je chen mo no pa sa na ki do awe na ki khiweda america wala khiweda ah khiweda canada ni no ne me edo pa khu pa go do lo bata do de ni o wada the two option khu to or kha no no gi de ne ba khiweda chi khu chi de ko bo je dollar khu chi de ko bo odi de kom yo pe me te do pe me do de khu weda do ko ni lo ne ko pa khu pa go le ta do de a phala ni lo no gi khi me ba ha di ne ke ta weda ji ye shi de no ye shi de he ke so ro do li mu ko di no a ke weda ne he ke da weda 51st day ni wi lo do lo ba hi chi no ba lo no do ni weda ta do de free ni lo tal free ni ara ke pa lo ko ji no ba mu ko le me le do no tre me na ta so free ara ke we do na lo canada ta so free or di ke wa te ala no do ni ba ta do de free or di te weda ba te ko di no mata che te di ba na ne ke da 51 day ni weda ta do de free li ba da ke ni ke pa po da ye chi te be le people that ko america be ne pu ni ba mu ko le ta le canada ne amu aku lo awe ta people odo o mo ata so odo ha ba sa ne ke lex lo ne ke kwa we ta le crime da le ta thos do lo ko do pla chi ko no ta ma si ma wo ta mu tam da ti pa ne ora we le me le jo bia we ta da america 51 state lo pa le ba klai lo ko ta ne ke cho pa king chow ne ba yo ba bo ra ji do he kwa ra le no cha do he ba ko to we ta do blo we sit ko we ta ti ko bu bu pa ti pa ne pa tu pa sa le su ta gi chu ti ta gi cha lo ti pa ni lo do ta mother water tu pa blo su blo sa le self determination tu ta de ble ti pa mo noအခုတည်းတော့အဝဲတော့ထရတေဝရလေ two option နဲ့မှာချက်လေနော်တော့ဖေရဒီတေဝရဘခါရလေ go to do မကေမနော်တော့မခဏီနော်အဝဲဒါဝဲတေတမလာခါဒီကဘခါရလေ defense မနော်ကဘခါရလေ defense တော့ခုနေ Canada defense minister နော်ကိုရလေ McQuitty တေဝရချက်လေနော် McQuitty နေကေဝရကေဝရ minister defense Canada မနော်အေးတကယ်တေဝရချက်လေနေနော်တေဝရလေ Canada နဲ့ကေဝရ sovereignty အခုတည်းနေနော်ဒီတလေဒေါ်နယ်ထရတေဝဒါလနသူကမာဝဒါ50 what statement သူကဘာဟစ်ချီလီနေဘာဒုနေတေဝဒါလဘယ်မတလ make a 51 statement ကလေဝဒါ$0လာလို့ချင်တော့ပါမရ free နော်အကေဝဒါနမေအဲ့တော့ကေဝဒါ$0ဘာဟာဒီနေငကဘာဟီဝဒါခီချီတကဘောယာခီစီတကဘောခိုးတဲ့နေတော့ဖေနေအဝဲတေဝဒါပုံစံနေတော့လေခေတ္တခုနာစီဖားနေကဘကတူကိုဒါလေဂီဒီဘခလည်း no gi not တော့အသိတဖားနေဟောဒီနေဒေါ်တူဒေါ်ထဲလာနေချက်တေတကတစီပါတော့ဖေနေမခဏီလက်ကျော်ရခဲနေတာကောခုနေတေဝဒါလသာတကတူရတော့ဒေါ်နယ်ထရလေ public လေးပါနော်ကတူဝဒါလေတလောလေ safe တလောပူဖလေဘခါတာကိခါဤတာကိခါရမေကမညာရရှိတဟာဒီချို့ဒါတမညညပါဘာမလို့လေတာကကြောပါကဝဒါ king child ဟဲဥစကောဝိတတော်ခီတော်ဒီလမနော်ဒေါ်တာတဟိဟိဘာအော်လစစ်ကောလကဘာဂျိုိုင်းစစ်ကောဒါရရှိတပါကမတာခဲလေဒေါ်ဒေါ်လကချတာတီအမူဝဒါဒီတော့အမူတင်းနိပွေမရအော်ဒန်တော့ဘခဝဒါလေတာဂစ်ခါရတဲ့အဝတိCanada တခုတနာပဒူပွားနုံဒါတိဖတ်မနော်ကဘာအိုတကောဒတေကောဒါဘခလေမိကဘာဂျိုရရရှိတာကဘာဟိချီယာမေဟိချီဖူဖေနေချီကိုအားချီတော်နေကဘာလေဟိဖဲလေနမေကဒိုးနေဘာကောပတ်တဲ့ချာဘာမလို့လေအဝဲဒေါ်နယ်ထရဝဲဒါလေဖဲလေစပရာချိုလူနီအီလောနေကဘာမလာကေရမနော်တော့ဖဲနေ expert ပါဖြီပါချလေပါ professional တိဖာနေတေဝဒါလေတမိတလေညောဒီတော့လေပနာဟုထဲနေညာပါနကတော့တေဝဒါနကတော့ဒီပေမလို့တိဖာနေလေဟဲချူမလို့လေဟဲယူဝဒါတမိကီလိုတကထိုးခီထိုးပါဘာမခေါ်လဲအမေရိကဒူဒါဟဲဝဒါလေထရူလေရုရှားလေဖလနော့ကိုရီးယားနေမလို့တော့လေဟဲယူနေကဲမလို့လေအဝဲဟာပစွန်နီစူပါစွန်နီယူပတ်ထရီဟခုလေလေဟဲယူကီလိုလာကလာအခုတတဲ့ဟဲဖာချူတော့ဒေဝကနေရကောနေကတေလေလူနေတော့ပုန်နေတမိတလေညောပါတော့နမေအဲ့တော့လေကဘာကဲထလော်တဲ့ဘာမနေချူလော်တဲ့ဘာစေအကဝီမအကဝီနာကေမီအကီစောထော့ပါဒီကိုတော့လက်ခိတပတော့ဘာမလို့ခေါ်လေ go to dome လာတပ်ပညိုနေလာတီတော့ဝဒနေတော့ဒမ်လော်ဟဲယူလေပေါ်လေပူဟဲယူလေမခိုအိုလေမကိုပိုလိုဟဲခါလောဝနာကိနေကဘာတော့တဲ့ခဲလေတဖာအမေကဲတော့ကြတဲ့ဖာကညာ
no ami keda da agila do de technical ke che pet le nuclear ke he human do de ni dia khu da ni do awene ne metal de sama do ma mono phe do ma chi cha do ma ko ke ro ka ka du ag take time sit ko de to pete mo no tana ke do pe yo di awera Mercury te weda le no pete ma le Canada a minister defense te weda le tana ke ne di to le ta ka so pa pla da po sa ne lo di to le Canada di awe ba kha le chin no gi no do ati pa ne di me ba hi ak hi weda lo mo no me ba hi ne kom ya awe me ba join ne ki join weda le project me join le project ne ki join weda le ka ba hi chi no khu chi te ko bo do join me te ne ba ha du ne te ne ba chu lo ba sa na ki me me le ye chi te ste ka ne awe te odi ni te edo pa weda le akunu pu ba no te edo ma si ko ba do te me le kam le bo ti bu ko do de bi nya ne ko khen da ko do bi ne ka tu lo si ko ba do da khana pe me te odi de aketa lo ni je te na ki do ne ba take serious je de ke to si ko ta nyo si ko ba do awe me ba hi chi weda khu chi te billion le do no to khiya ne di ak ba hi we si ko na me edo join weda project ko te mo ba sa na ki ne option weda ka di le Canada agone te weda che mo no ko ma Canada ne ken atamula o de weda sor khale te weda hoping to join the rearm Europe. Baka weda le rearm Europe ne di da pete weda ke ko Euro ne awete ko ro ta di to le pete ken America de na khu all ba America pe tom ne ko ne na mini to yo EU to yo da je ne ka ba ro ta ka ba ko ka ma ara chi ma ara ti ara cha diveti cha su we ti ba ko ya chet to America di to le nya ti le ba apo ko na wete rearm regroup ke sa ke ne Canada ne no ko da to le EU ba sana ke phela o da le North America ko te ki be o lo USA da Canada ki be lo sana ke do awe de ba lo de po de lo sa ba pho ko ne do phe ne Canada du ke ba le join ke da le EU no le EU le de bu do ba sa sana ke ne ke ba le join we da ba kha le me le tu le ti le defense ka do ne ba we da ta su ta we ki so le ri tho we da le chu me nya mi che to ba we da America mi ti ba mo no awene ne le option ki khar kha agar khasi ko ne Canada agone lo na te wera che chene de mu ko de akho te tane da po te blor ko ne tal no oni bone ba mi le ne elo kwilo za no na po lo za lo ni mi te elo kwilo za ba ne ta ba ku mi oni anane di le te ke ba ni bo ba di o la ona di ki ko to li ki o la awara ka pa li ki je ne awata ba ku ne te mu ba mo no mo shi shi mu ha ne ni ti po mi po na ta ba ku te de pa de o wada pe ne ko ti mo no akho te tane do ke ya di de Canada ko ko na ke de aloko wada ta do de la ti bu ko po ko mla wa ji do te ko ra do here option ki ka ne do ta le ka ban na ke na thwe da ki do ti do me a ka ma wa cha le a ka bu te le ma le ye chi ta me wa du a ka jwa le project ba hi chia de ka kha le do ke ya de ba la we te o to ko te to ko wada phu mu me wa de ta ma nya no ka ba do ke le wada le join wada rearm Euro ပါတခါနေပကပကနထွေရခီတင်လမနောခုတတနေတော့ဟဲလေတော့ထွေမျိုးခေကောတော့ထွေမချီလေဟဲတော့ဆောက်ကကေတော့ဆောမျိုးတတခွေတတကလေပါခုနေကချပါခေချာဘာယူရတော့တေဝဒဒီနီစစ်ကိုနေလောတခေကြီးကလေဝဒဆူတမညာတခါနော်လေကတေထွေဝဒအခိတချေဖို့ဘခလေဆူဒဗီဇာမနောတော့တကေခိုင်နေကေတူဝီတပါတမှုတော့ကိုတေဘခဝဒလေပတေနေလောသာHarvard University, me whether Columbia University, University let me do that do like America ne kene atake o without probably tako ko the president Trump no akota tani do le lo ki tele peteni la ma ka Harvard University ba ti ko ga ba chu for chu po te pa mo no ta chu ama ba ga mula do kwa chu whether ko America ne mi he ba ne no awene ka do ne ba ta ku ba ku te le gita te bli open ta to play open ta ku ba ku te open ta mi do sa do open no open e khole lo ne de lo hele ne background le ne head ne mi do sa do do ba no ne head ne third plane head ni ne ma ne lo ne ka ja bi ne ma lo ta ne ke kuba kusiro da nele awata kweta ya ola pwere pa aga ola ta se ble pe pe ne mo no basa ne ke te mi ti to le nya le ba ta ge le ke ya de Marco Rubio no le America foreign minister ne hello ta lu li ko pa le Donald Trump hello ta lu ko na wa sa ro order la wa da li le ke ne ta ga ba push ka wa da visa student visa ne he wa da ki lu te lu na ko da le FM wa he ta chu ki lu na ko da le J
khone kera student exchange tele student exchange ha ne alo cho mo no mimelo foreign ha ne ba cho pole ba ta tho cho lo no eto khole lunia khole yenia mimelo exchange ha ne ken jo awara pete do no awara Harvard University cho po aga ya le ne pete do la awene ne England agar ya no hesho ko sola le du le ko sola no le mawara research le mamdu amalo ba student exchange mo no mi ular heki daki ji ne te phan mo no le awe ote manyanyu weda ne the ta khoti ko kon ne glo visa se ko lo te like like te like le student visa te phan pho ko ne ko phle bi le ne ke ne ke je mi weda le America ko ba ke je mi ko le phle bi le ko khle ne wa chu pho ke ne le no to ka weda li do ko ba le interview no aw ta glo lo weda le any agency no aweda America agency amo so mo la phle o lo ko phle bi le ne no awa ba patu hi weda pachopo dollar to ka weda visa really do ka ba le interview mi ke ti pha ne ta push ka o ho ta ni do ni interview ba to ni ba interview ni ba lo ze ke ne no mi ke ma ba pwe ke ti ta weda pwe la pwe ni le ho ni lo ti ba si lo chu lo tho a le phe le trip ra chu to de ti nya si ko ba ta na ke ke ra sa tho weda le ko no mi ra ta ko ta ke lo pachopo ti pha ne a ko ni lo no a ho ta ni do di ta ba te ne no ta kisi khom la ya ne mi wada pa chopo he wada le ti ko abi de ya ble Harvard University do le ane ne patela the Harvard University lo mo no cho college cho le ga ma da pa de ba khu ne ko wada he da mi mi lo do khe ne ke pa chopo la awe ke he ma lo ta ke khi visa ke interview da le visa ti pa na ke ne ke nu lo ba we ko mi do la upa li mi de ta ke sa tho che kwa wada social media no ta le social media ne ke ya de pa no ke tu ta ga mi ga mi lo tu Facebook no tu YouTube no tu IG da ti ya ma no Snapchat tu ga mi lo awe le tu ta pho ko ne ar ke pe he share wada pa ta chu mo pa no blog pa ma ta so bu de he share lo ta di to ya zan ya o jan me no ko o wada si ko pho ko ne awe taglu lo wada le ka ban le che kwa wada social media ko ga de le pa chopo ti pa ne de me che kwa phe apugu ni kwini ba la apugu pweni de ba ke che kwa ge le na ne ne mindset ne ko no ne o pa wada le me ne ko to ba don tre bla bla ne thoda ba don tre bla bla ne ko to cha ba pa ju fo bla bla ne thoda ba Israel bla bla no khu wada pa Palestine no khu wada pa so ne ame o de ta reject we na kabaki mono a khota ta ne do kheke ne sa ma weda le ta se kwa che kwa weda social media ti pa ne lo a khota ne kheke ne ta khi pha do nya le ko America pa chu pho ge pa chu pho ge ne ko nu lo me ne ka ro me ge ne no a te pa chu pho lo ba sa na me lo je ba pa ti le pa foreigner mu chi mu go na ke ne khochi ko ne ta khi ta chi do ma mu ko de do pa le ha le America to po mu le ba no ba mu pa aga mu la dream about the USA dream about America na ke ne mele Florida ha mele California pole ka kone pa head mulo ba ke ta so ta pipu je phokon mono to foreign ne ke tini ne ba je phara ya to le ta je phokon no chung ta ku kha mi tu ko ba le lu lo ta le pole ka khu du ko lo cha nya le pate wa le foreign ne la he ha lo mono pate te la pa America pho ba ke ne ko lo cha da chi ne ko lo cha wa pha do ya to ba chu pho na ke ne me lo cha je le ta ko da ya to lo ba mi ke ne ar ke ne ba je ti pha da ko lo cha se ko lo ma le su de ti pa ne he ni zau te mo no du tho wa da ta phita ma du tho wa ta khwe ta ya no ma ta ti pha ne o wa da mi mi lo a kho da ne social media ma ta lu pi ta lu che pho ko ne na ma ta ti to communist country lo to block ko America te wa da North Korea te wa da Russia te wa da tru ne la wa da communist ti ko ne no ti hi wa da ta khwe ta le ba kam lo phu ko pa phla ta chu mo ba pa kam lo phu ko to ra ba pi ti khe le ma de se de mi so ne pho po sa je ne mi mo no ke ne te America te wera communist ti ko ke America ki lo ke le communist li no mu ko te awe ta mi tha to lo tu na mu ti nya ba do tu kwa le ta uta pho ko ne chen lo no do pa te mi de su ju de ba no te mi de pa chu pho ba apa mu che mu ko na ke pa ke share ta le social media mi ne do awe ke ne lu si kwa we da ke le ke chi lo ta chu mon ta pa sa mi o le te le thoda Israel ba no le don the trade pa pho la go de blo ko ta lo ni o chi de blo ko de to go to so o chi ne ba ti pha na ke ne ba o le ta plot sa ko lo ba mu ko le don the trade မတကားမထော်တာတဲ့ပါမတကားမတဲ့ချာတဲ့နေပါအဝမေသိညာတဲ့အဝကမနာချက်လည်းအမဝစီလခေါပဒလည်းကေကိုကိုအတဆုကမောဟိုတဆုရမောမောဒီမီတဲလည်းမကွာတီတွေဒီလိုတွေမအမပါဝရပညာနို့တော်တူလီရှေကေပါညောတိဖာနေဒီတော့တဲ့မောနော်
numatane balo pada ma balo pada po tadu su do sa do ba no tasu taso de amida ke je pasa tana ke awe pelambe edo ma weda ma weda ke de ata jo ta de pa ri o pa de ri o pipu pa ke ne ke ne ba kha le ta hu ta ke le social media ti de pa na de ba blog ta siko no ya siko du ye ba blog ta je na ke ye jo ho de jo le Canada tana ke talent social media khara pa mi ma ha ko na ti lo YouTube da mu pa weda le ko America lo do awe Facebook da ako weda le ko America lo no mitena take down this account ma lo mai bare ke to tar go so ko to cha ya awe na de ha hu lo da ba le ba current list no no go to Facebook ba de hu ba na ke ye Facebook de te share tu ko te ta ya ba bam ko le ye ta bla ne ya lin ya te bloli no Canada na we sa ro tu do da ta so lo ba ba share wa tu ko te ta u ta ge ta ya tam no ye lin ya account ko ne ha go we were le ta ri je ko ne je te share tu de blor ko ne je polo ba de bi je ba plo je ta je no je oda le ye ma da le ga la Facebook mo no do le me le YouTube ha de be te ta so ta ke do any social media de ba plo ta ke ban mo ko le ke yo de ta sa tho de mi de mo ba le pa ta khwe ta ya to a le ba le pa pe chu mo je ne de pe te ne de te le ba pri ba phu ra pa la o do ta so ta ko mo do tho tho ti de phan lo mo no a we ne le ba plo ba ta do ko America bu sit ko mu ko ti no sheram da de ba plo ta sit ko ne lo da phwe ti le pa chu pu na ki ne ke ne no ta ba sim mi de mo ke wa ta a we ti social media ke khao ti de phan ne sit ko ne lo a we ne mi ra lu su wa ta khwe ta ya ba do kha ya mu ko ti da pa chu pu ti de phan ne ke le phe ma ko ti to ki to 这个那都是好搞么喏，好搞那给你，我那他回答呀，那好搞靠把那给你这个不是搞吧，他个把不是你么喏，啊喂，我那他回答了，把就破了啊，KK 啊，blood 好为da do America 他回答PG 为da他回答呀，了把就破 for the thing 盘呢，没到黑为da了，我自己就，啊，搞那就米在边那就了好搞呢，喏，黑为da是，可不是，我说这个我自己 open 为da，我那他回答呀，你黑为da你 case 了么努嘞？the case le me ba question me whether the case the ka khol Donald Trump ma whether le Harvard University ke college bu tir pa ne no do chola ga tir pa ne me oda di ne he cho da ne case ka ne he one no whether pa ne to call ga ora whether ta khore ya du bi ya ke english me ke no le euro me ora wa cho positive pa ne ke chi ho whether le pa le euro kho pa ke chi le english no ke chi phele no mo no a kho da ne do awe ne ta lo cho pha do ya la de ma ko ata no to blo ba le ko top phele ga do ma we ta de blo nya de mi ta le alo supo sa wa che mitale a lo sa u che le pa tipo ko po pa mo pa le che ko po le chu ti pha de he to wa chu le Harvard University chu po ti pha mi mo no o sin ya le ba we ha ko kle mu ko ti ta ma ta no do di ta pete ne pete wa le currently ta u ta ro ma ta di lo we le ta u ta di pho ko de pete no sa le no ko ta phi ta ma da we ma da che do pa le thi da le no sa ga ti o che le di ti nya ma ye di kwa da le no sa pha ba jita jite wera takuso baka true ko the globalization keke yodi de baka le ta ota le mum cha de currently no code ko pa mo no ta bila mu ko de bukiti lo do da le awe keke uta so to bo me ba te bo keyboard sin ma no keke ba do le Cambodia de yu na game ha ko khala da jino Cambodia yu jite lo ga jite ri do ma ko bo no posa la we de khala ta do kha we da li no pe Cambodia tu ti ga sit ko awe ba si ke hete che po no keke do Donald Trump do Putin na ke ne ke ne i lo da je do chu do we da sit ko mo no ko da ne bukiti lo da no ta bi lo